Welcome to Tanganeza special chat, special talk. Nina mdivareya, nina lijakandira. Nina mutu ane, atondi no ofisa zone wafi. Havano ni voda mdini, ni toya uva diva za kachichava, vato diveya kashango. Ni mdivareya munu nga mando bakala vendo, bakala limpopo, iwo humrandra magweja. So reka special talk or special chat, rasa zanana 50th birthday celebration. Ani dagro li hulu la mimwa haya futanu. Womrandra magweja riaba Tanganeza. Nikolivuwa ka utanganezi wake imbeganya mshumo. Ni beganya mshumo yabo, zote zinga abone, asibanji bani rangari, ranuwa bono ko celebrate 50 years. Kana wako ita digitali nga hapo kidaka sununga 50 years. Rechi koto seza, kana rado seza na ili digitali ni labori, rangali vizori is the cultural celebration, the celebration ini abori ko tanganyisa batu. Patu kuna bahuruane, kasi la muzika, kasi vembe la luro ni ngamanda. Nera ngatombo zone ndi zori, bo dzura borari, uri husike hune, bajia, che ongafa bari ndi Congo ita celebration ya mimwa ya 50. It's a huge milestone. Banga ribuza mini uchi daka hii 50 years celebration. Hii 50 years nendo bono zori andezvi ite mapungo. Nendo ibandi anepa Gauteng, Soweto Chawero. Ndori lingudwa ndikuchimbira na murida ari kuya madimba ali pasi masisi madimba nonyani noti masisi ndikudita ruchiti hey ana mwa mutu ukofara 50 man ari he rama koja 50 zva Jennifer ndori hai ari zvite mapungo so ndifati chidibwa ngamanda murida radzura kazvo ndari hai varida izvi zvizvi ndikonyeko zvitara yange iSoweto tikonyeko zvitara pa yani Venda ndivone ndimurida 50 mini nana ndete ndichitakadza vatu vagai vachikuwani vadzura vakolira vari hey mimi norinata abe vatu vavachidza badi nima amanda koma 15 years back 20 years back vari vachidipinda vatu apa so kuti zvinokonyeko zvivise zvila zvitu ndi celebrate 50 years ndori ando yedifira 40 na 45 ida diprepare 50 years ndisuzwinji ngamanda nditsuzwinji ngamanda vanji vafuna uva uri vaditongise uri niko dimbona ndikaditova ndyorora ndichandodzinginera ara azvicheka vatu vanokabo Bob Marley abongesvikisa keso bulakidu abongesvikisa nduri artist inja zingosvikisa zvinondidza ndikuri kuti chilidzi echi ndifuna takalero izvi yaimwe yambutse ne kodotevelo ri ngani richikuita Soweto ntalo ritinge ayani avanga gungurina mara zvinovolidzuzanya vachilive uri rina murida ngahangeno rina ramagweja ngori rifuna kutakadza vatu vapada makotsi muravodha vagodinsupport vothe vatori havadzuri utozviamba pedzi vari humbu ndizvali ndimei ndarita zvito zviri ninobvepo ga 11 dzamei and 11 dzamei zvidovawo Monday ndo zvito pembera rini ledvo ndari ndikombura dzitu ndaricha ndarino dzitu dzisingasite kuri uwo mwedzi wopera and havala vatu vawana limwedzi wobukiwa ngezvizuva ndari arishimisa 9 the following week ya 9 ndarikasishimisa 16 dzidova vatu vonopedza dzichelede ndararishimisa 9 dzochelede dzoveka divawo uri vatu vadipine ngavaimbi vavo vane vavafunesa vutakindo ndoamba navo takindo une takindo ndoamba naye 3 years back ndozviya basamiswazvo ungana navo ma 47 but anyway ngonye kuita 50 years ene asali ntwane hanga dari ene asali ari okay kotba nati kana roparanela ntwane ndamasedza afa soro wakati takindo ndi mwa wa mwimbi anenda ngari afa petu kunonga Soweto kana Chawero rali bunji hava ateveri vawe avatuto mubona vangu vatu votakaresa uri ndikutisata vari kumbura ndizvakuma ndisvira ndikuisa ninge pasi tunine vatu vone vadirwera zvito zvavavadipinda atini utotoda mudzimu hote mudzimu utototiwa hote ndizvine vamwe vatu vasizipfese mudzimu
wanala hote auna findi gai una muwa muthu ane kho ḓo rembuluwa nga takinzo nga mugivhela and ranga sedza ri ḓo wana uri huna vhane vha ḓo imba vha lila ra wana uri vha ḓivha nyimbo dzawe nga enda o ḓi fara badela o ḓi fara khe ende tshine tsha ntakadza na to zwi tama vhathu vhanzhi vho kwamaho vha no kho nyago vha tshipiḓa tsha mushumo nda vha vhudza uri line up yo no ḓalesa u vhona zwo ni nga vhona line up ndi khou i vhona ende ndi khou tshine tsha khou ntakadza ndi tsho uri ndo vhona na Shaflasi ane ndi muṅwe wa vhathu kana wa vhaimbi kana wa mazhaka nḓila ane u tshi ḓa kha muzika wa Tshivenḓa u tshi ḓa kha reggae o vulela vhathu vhanzhi nga maanḓa dzinḓila ende ndi kale vhanzhi vha tshi khou ri ni ḓalini ri ḓo ni vhona fhano Bokeni Murabi vhathu vho takala a vha khou believer vha ri Ramakotsha ni khou amba ngo Bokeni Murabi vha ḓo vha vhona uri a thi khou swaswa mavhona vhathu mara vhathu vha tenda musi ndi vha vho ita video u sumbedza zwo vha tshi khou confirm uri hey una zwithu zwa so vho Shaflasi vho Burning Doctor vho Mirida Propata Murida tibila mabisi to vha khagala hoyo ndi muṅwe wa vhathu ndi kumemba wa ndiko zumrai a tshi ḓita na dzi event dzawo kana madikita awe fano o vha tshi make sure ari nango nda swika vhusiku ni khou tea u ḓa na nyita interview exactly and dani ngei kha vhone ra swika une ri a ḓi dzula fhasi nda ḓita dzi interview dzo fhambananaho ndi muṅwe wa vhathu vhane a ita u mbudza ramrat hauna plan kana tshifhinga ḓi koni ṱoḓa oi nduri u to na mdzela u to dokotela vhathu vha pfe vha tshi tshona kha dokotela vha ḓoḓana havhaḽa vhathu ndi kale vho fara na zwi itei ngo zwi pfa vhathu uri ha muthu ndiri vha khou ḓa u perform vha khou ḓo ita survey and vha tshi vhuya nga murahu and a zwi nga ḓo dzhia 3 months vha songo vhuya ḓo vhuya ri a zwi nga dzhia 3 months vha songo vhuya ngori hafha fhethu ndo vha sumbedza ndo vha fodela nne ndi ya vha ri humbu ni khou ri ndi yela po tshaola fhethu nda ri ri tende ra ri fethu ra thi ṅwana zwo ngita ṅwana tshiawela nda ri tshiawelo makwela ende vha zwi ḓivha uri vha khou vhona nga ro khou vhona hatsi dzimbondoni vha ri hey humbu tsi khwana pepo ndi ya shavha nda ra fhethu fo ḓo vha huna o itiwa na dzi hita vhathu ḓo vha sharp u ḓo vha ho dzule ho sharp and une u ḓo vhudzula hone huna fhethu ha vhuḓi ya VIP ya vhaimbi hafha ndi VIP ya muṅwe na muṅwe havana vhaimbi ya vhaimbi super bora mahepo to nakesa vha vhathu ndo ndi tshi sedza hafha nda ndi khou wana uri ri na musiwana futhi na vha ri ni G-Voice Mukwei maburuku madurumbasi khelo madurumbasi ndiyo no ḓo vha MC huna vhaimbi vhanzhi badi hafha ndi tshi khou sedza hafha noni ndi khou wana uri na vhaimbi ndi fana na vho Elekanyani Chabuse vho Lucky M na Nyawagogo nduri ndivho Tora ndivho Mama's Boy ndivho Akoli Mandiza ndivho Takalani Mudau ene nangori Takalani Mudau nene ndi muṅwe muthu ne vhathu vha pfa khou pfa nyimbo dzavho ḓuvha na ḓuvha mara kha Takalani Mudau ndi a doubt ngori la muna dza muvhuyela bad spanning chawe zwi nga ita ya ada kana asaḓe mara ene muṅwe khou zwi funesa ngori u dzula khou ila tshiri hezwi humbulani nṋe mushumo wanga u khou mbulaya manini ngori nṋe vhathu vha dzi fene dzanga dzi khou nṱoḓa a ri hafha fhethu ndi khou ṱoḓa uri tani rabela arali oda mara zwi ḓo mu vhavhesa arali zwino hune ho musiwana hoya nendo asikale vhathu vha khou mbudzisa uri na u gaya no maḓuvha sa khou vhonala Raymond Mukwevho ni avana mpeni katara yanga ṱoḓolidza dza hashu and asingo vhe hangwa kataro muthu hayi angasikhakhe na Vakwevho asingo vafuna u ḓa nayo katara na vho Shaflasi ndi Vakwevho Shaflasi vho Shaflasi na Raymond vafuna u ḓa na katara ḓo vha fonela ndi tshi to bva ndi zwavhuḓi ri nga ḓi fhedza ri khou wana hezwiḽa zwine ra wana vhaimbi vha tshi vho to rwa special dedication stage vha tshi khou tamba katara tshi khou remixiwa tshi khou ndi uri vhathu vha ḓo kona u vhona humbulani na Jinika stage ni vha khou imba ndo kwata nga maanḓa mulovha boy ḓo bvela khagala dzi ḓo vhuyesa na muzwala ne tsha kona u lindela hapha ndi songo ngwana vhathu na vha suku re humbulani vhona tshine Takindo ro no muamba badi ro ḓi muamba Takindo zwa serious abo root kid na Asati ndi zwino ndi khou amba zwino ndi ri
vokona udzia generation dzo fhambananaho asikaine vadzitanganyisa vava na Mula J. Mula J ndo lo nimbo ri ndiatenda niyampira inu arongo newo fana arongo newo fana abathu vangu Romeo the Great White riamba vaimbi vonuta vachianda mashaka enda sera mano akorita vathu enda apa petu ratosedza hai vaimbi ndi vanji mashudu nematoka vone vasokodanga mataputap one avo vadoona matoka achikuimba ngavo and apa vathu tosvikoona ngari ndi vana fedzi vanokuimba una Jininka una Awe una gomba vari murendi muimbi nenodovahone ndivoni ai vathu ndivodhalesa vathu mara una King Don ndi muthu one waraga King Don wamdiva ne enda una ngoni bonda rufuna uri hoyi ndimufuna otorai mpundu wanu uya enda hoyi ana namudze ana hoyi ras uya ubi ndirocha madra uri ndimufuna otorai mpundu waone kufirana wa Dr. Malinga duringo bolodi muvango vo Ras Endomeni vo fatu ndiola noni va Musangwe fiveni yoana Musangwe limbo nonda ndilufuna bad man abade vadomupfapa ngamugivera Pumps DJ Daviki nenodovahone una ma DJ Daviki udovahone Gera Beats udovahone DJ bonangu one mumusizana mukuchena ngane kudzula nepa nozvifa upi kuchena kudova kuona apa kwamba ndiri jamu sitangfalla kunhle yatova kiliteng ndari auna kutada ndikubona zvori ngodibona dzivideo dzauko DJ ndari ufuna utsazuzu utakadze vathu apa hai atingongwa vathu apa ari ngongwa vathu zvinoti kutodiva zvori nduri geteni mbadelo dzidodzimisani uri magwecha geteni dove 150 VIP ndi 250 zvamborara vakutoda uri vawane ticketing vashumisa 100 rand ava yecompetitive ukadiva zvino apo ione anepa Protea Gardens mono apa anepa umwe UCVK apa mangarani ke anepa vathu avayorenga zvino ngori auchena chifinga apa getini kwanya vedo boy kobora apa betu ndikori muona mumwe vadzebadza zvoti chawari chohura una vathu ngamanda ende muona mumwe koimba ezvi zvithu zvori yei humbulani rikuribwa nikori amba ngozvosira sezvinoita ndani ukadhiva na Midlands ukadhiva na Deep Blue ukadhiva na Orlando ukadhiva na vavhedza pedzi na vathu vanokubva votembisa Alexandra Pitori Centurion Midland enda hai zinani za May anepa Pamsi ala Chawero vanova vadhiwa ngari ndi Chawero Station ndiyavabudza ndi 50 years celebration yavo Ramagweja unavodupa masuvelele manene unavo Croc Midval una Radical Dreads ivana vashu zvinotakwamba zvino ndizori vathu svikani vathu bvererani una mwana wa Jinika upfi Sana la stage name wamdiwa Sana udomubona nepa una mudhuru anga murendeni Ramagweja ndi mudhuru oimba domufa luimbo lolo nitotoita h kalba myangu ndikala koimba la mudhuru utobori ango chazvisara murao olurimbo ulimba ka 2006 achadva mutuku badi azva zvinopa akereke nakoimba blind zvindoro kuni kuti aimbero odaluimbo badi adovari happy birthday 50 nanawo Rams ndi mwana ngati mwana wa mukomana wangu oyo and vathu na vari kodoro vari hari resema mwana mwe MC yenoni Chief wa Ramarada apa zvinopala benaona dziabuya ndomubudza una ndiko ndikombura una ofwa date yadzinani dzamei kamuchato una kupitwa hapo kotoa boka chat ara ndikasiruge ndikasiwine ndinono vukwa umwe ndikotowa ndi apa analone liada bad hai zvinezvo zvino ndizori anduri atina manji zvinorakodzana zvino ndizori ndire yova ndafu vathu 50 years mutu na Belafonte neno dovaona
hapa vhathu vho ṱala lune ndi kone kusia muthu ngiri hafha fhethu ḓo duba buse nangwe hu sina buse langi ya simba ngovhela ana Roger ahoyi intwani yanga Burning Doctor Rofu Networks vone hai ari tende asatsiyenepa avongosiya muthu mumwe na mumwe ndikobona vo muhamba hapa noni patsanda like eme ro muhamba ne Jordan ro muhamba Lodi Mubango ndo muhamba yes na ras ndo mama zibona msaramusi yadi nani na hoyu ufinywa na Rezaman Akoli Mandiza Rezaman ndo bahone Beshi Jobless ndi muthu wa raga ndi vhathu ndi mutina Don King Don asongo ngwamba nori yo rali yo sponsor nga vonyi ngore ko sedza ri ko zuri kida kha vhathu vho sponsora heno ni uri vha kona u zwiita uri usike hone ya bvelele yavha hezwi u tshi mugivela ri vhona uri zwi khou itea rina vhathu vho nga vho murida ne fhala properties go down zvino ni then even kumeka sure ngo save chedo renga go down now les na faro okay state kezo ano na zwikipa zwi hone zwi dovha zwi na chinepe changa vha zwa Elias na faro hapo ndo to dombara na chikipe cha namudze vho buritela zwikipa zwa vhuḓi bad ri kho livwa na vha namudze mulaisi ndiye no ita wela video hela musi kwamba renda ni chikwamba na vhaimbi u tshi khou bva na vhaimbi ndiyo no zwi itaho hezwi zwithu ola muthu kana shuma lumwe vanoni ndi vonya vanoni ndi vo Real Man Foundation vho Nengudza ndi neta ni Calvin Nengudza ndandi khwediva ya foundation na Suku TV ndi vo khwediva Cosmo City exactly aba ndi vo ndi Alpha baba Mr Ramari Mr nabona vo tamini zizi poster zione nga nthani havo vakuzipfa vhathu Alpha Mr Ramari Mr vo tamba mushumo mungu uri hey 50 years celebration ibe hone hova na mushumo munji hova no tanganelana a company dzo fhambana na uri dzi bveledze zwithu zwiye vhathuni zwi tshimbile zwavhuḓi hai ri tshi nga ri kha musi ri khongo ya phanḓa before ri tshi vala ri khou zwivhona zwo ro swika ro ṱanganyisa vho ṱanganyisa generation dzo fhambananaho ngori hafho fhethu ri khou sedza ri na generation dzo no swika 3 dza vhaimbi vho fhambana vho ḓo nga zwifhinga zwo fhambananaho ndi afhio maṅwe maipfi ane vha nga to a vhudza vha no khou dzhena kha ḽa muzika kana vha no khou aluwa uri zwi dzhia mini uri hu swike hune na fhedza tshifhinga tshingafha ni relevant kana ni khou ḓivhea ni tshi ṱhonifhea muzikani mafhungo mahulu ndi ḓi ṱhonifha wa ṱhonifha na dzi fene dzau fene zwi songo ṱongela fene mavhana ini ni pfi muimbi nga fene hafha fhethu ri ḓo vha ri khou ṱonga stage vhathu vha hone vho ḓala hafha vho ḓo ri sapota vha tshi khou nyanga uri vha khou ri ita vhathu ndi uri ahuna tshithu ine nda tshivhenga u fana muthu a tshi ṱongela muthu a ṱongeliwi nga maanḓa arali ni ra muzika ini ḓo vha ni khou reila goloi goloi ini no ṱalelwa nga nnyi ni tshi vhidziwe ni tshi bukiwa ni khou imbela vho nnyi ni khou imbela vhathu a vha ṱongeliwi ni songo uri muthu arali a khou amba na ini na muṱongela ni muthu nga hoyo muthu mavhana vhashu ndi ḽone ne wa ḓivha ndi mbudze ne to uri nne zwine nṋe nda itisa zwone nṋe vhathu vha nga si zwikone vhanzhi uko zwi nṋe ndi friendly bad so ndi funa muthu muṅwe na muṅwe so that is why a tshi khou vhona na dzi artist dzo ḓala ngo rali so ni vhe zwo ita zwizwo ndi ri ari so guma nga murida zwo zwilani nge tshikoloni ngere tshina ya tshi ri 5 enda ya chaya ri khou gungula uri why also ngo ita ya fhela nga thola exactly zwino ko zwo ri artist dzo ḓalani dzo supporta hai nero rali hafha ri khou livhuwa nga maanḓa uri vho ri vhidza uri ri pfe uri 50 years celebration hey ine ya vhori ya dzi 9 dza May i khou thoma nga 6 nga madekwana zwifhinga zwenezwi tshetsho tshifhinga a vhone i tshi tori 6 muimbi u khou imba nga tshetsho tshifhinga i tshi tori 6 u khou imba ndi uri a nga ḓo pfi nga 6 no wana u tshi khou itiwa mini tshi kana u khou connectiwa enda fala ene u khou vhona mini fala stage ono connect ono sethiwa zwi dzula zwi sound dzula i hone zapa zwi dzula zwo dzudzanya ndi uri i tshi tori 6 muimbi u khou imba a ri khou nyanga u lengisa vhathu khou nyanga uri vhathu vha dzula vha khou ḓiphina hafha fhethu hafho nduri ndireva ndapfu 50 year celebration ndi ya wa Ramagweja nṋe nga dzina ndi kha ḓivha ndi duka ndi Suhana ndi ṅwana ndi wa Mahunguni ndi khou livhuwa nga maanḓa uri vho mpha tshikhala hetshi noni u swike hone ramba ndi a khona
nanga ḓuvha ḽa hone ri kha ḓi ḓo amba na vhanzhi vhaimbi exactly una zwinzhi zwine ra ḓovha ri khou pfa uri vhupfiwa havho u tshi ḓa kha bedeni yavho Ramagweja Vuhani. Ri khou livhuwa nga maanḓa vho Ramagweja. Ndi ḽifhio ḽine vha nga tou ḽi amba vha tshi khou vala? Nṋe tshine nda nga amba tshone tsho ri vhathu kha vha yo renga thikhithi. Ha vhathu vho ḓa hafha vha khou ḓela vhone ende na vhone vha ḓovha vha khou ḓela riṋe ende uri havhaḽa vhathu vha tshi khou bva vha Venḓa a ri tou fhufha nga muyani ra sokou rali hu khou shuma dzi transport dzi khou tou sheliwa peṱirolo vha khou tou humela murahu vho takala zwi itiwa nga vhone. Hayi nṋe ri khou livhuwa nga maanḓa vhathu vhashu ri tshi khou vala na nṋe ndi tshi ri ndi sezwo nda amba zwone nda ri nṋe ndi kha ḓi vha ndi dukani zwone ndi wa Mahunguni. Hetshinoni ndi special talk, special chat ya 50 year celebration ya vho Ramagweja. Zwinzhi ri ṱangane nga Mugivhela ndaa nga Mugivhela ende zwino ngori nga Mugivhela vhaṅwe vha ḓo vhona uri vha hone nga Mugivhela vha ḓo vhona u swika makhotsi muhulu a ḓo vhona vha hone ḓo dzula na ra masi ramba navho vha khou khwaṱhisedza ahuna zwo zwifha khezwo nda ya ndo ahoyi.